bon ti boy sana jutta yana tijabi ummul mu'minin masjid Aisha kibab nan ko wa bangara bu subhan je lo gazu tinan te ton net fa ji ke fi islam la ilaha illallah muhammadur rasulullah wen ko to wa umra pare bi hajinu ni gan ko saman hajinu isa ubi mana umran ko mengen sa to mana ko net sinde tawle ma nere he yin ke ma ko yang ya wa hajin ton diken ko net sinde tawle net man kala wa fo ton dik hajin ko yang la ni ke ba da kawanga ya zama to wannan sublame ma ni ne men ko batalla fe to wa men ngai dilip ton dik hajin ko umra me ya woto dili ne be yi ne ton dik ko na wa masjid Aisha dil ko sha wa Makka wari ko men nga hajin la man umra ba ne ba ton dik hajin ko man umra ko to mana umra ko ne da dil ko yita Makka wa tan'im ka tenga yula wato tan'im to bone wanso to kudi anga yur masjid Aisha tan'im labe ya boy man to wa bon ni da Aisha ma Aisha miri mi kameti nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ab son wa pa am so to en ko so to wa to wari ka haji ni ban nabiya sallallahu alaihi wasallam bu ma ko haji ni ya buta ma Aisha number 1rila ko makaw ay ta ko makaw me eta yaya awan kata nya wa kata wa saw moso la nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawatan imka wa yile ga menga wa ko pa wa kata sa te ma ko na so ken zumara de na ba ko so indik aniya moso wa mane umra ya wa so ti banga da ba la nebli hiya tore ba min ma krem ba wen yol sa inda tore be ine tore kai la mo so be da wan so to be mi be kuda Aisha yure ti masjid Aisha rinne do woner so waka fa to wen ko to talabi to wari ka umra ko net ko ma na me ne ni sa la do be ma mi taran nan ta net fa wen ho ko so tawa ma ko ba umra wan tarf ne de tawre ma ndame ko soba ya wa soba hon buit ko nan za to bal ko sila barka